Если гость стучит в дверь, он становится другом. Если женщина бросает платок на землю, останавливается битва. È un paese che ha un grande rispetto per i costumi e le tradizioni popolari. Qui, quando l'uomo più anziano del paese prende la parola, questa parola diventa legge. Se qualcuno bussa alla porta, viene accolto sempre come un amico. Qui si fermano le battaglie se una donna getta per terra il suo scialle. На сцене чеченский государственный ансамбль танца «Война. Город Грозный». L'ensemble ceceno di danza Война, città di Грозный.